بكاتشنش دنيا هكذا الدنيا اتشنش دنيا بأبسط ما يكون اندي بقلال يكون الرجل بجوارك ما هي إلا ساعات تسقط አጠገቤ የነበረ ሰው በሰዓታት ውስጥ ቢሞት ምን ይባላል بالله عليك በአላህ ይሁንብህ يقال ይባላል قربوا فلان እገሌን አቅርቡት ضعوا في القبر فلان እገሌን ቅበሩት ضعوا في القبر الدكتور ዶክተሩን ቅበሩት ضعوا في القبر المهندس ኢንጂነሩን ቅበሩት ضعوا في القبر رجل الأعمال ኢንቨስተሩን ቅበሩት ضعوا في القبر هذا الغني ይህን ሀብታም ቅበሩት አይባልም يقول قدموا الجنازة የሚባለው ሬሳውን አስቀድሙት ነው هاتوا الجنازة ሬሳውን አምጡት صلوا على الجنازة ሬሳው ላይ ስገዱ اتبعوا الجنازة ሬሳውን ተከተሉት خلعت كل الألقاب ሁሉም ቅጽያ ተነሳ الألقاب كلها خلعت ሁሉም የክብር ስም ተነሳ فما الألقاب تبقى የትኛው ቅጽያ ይቀራል ولا الأوسمة የትኛው تبقى ስምስ ይቀመጥ إذا كنت تملك سيارة መኪና ያለህ ከሆነ ضع أمامها ወይ ከፊት ወይ ከኋላ ጻፍበት እንዲህ ብለህ عش ما شئت فإنك የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ የፈለግከውን ብትወድ አንተ ምትለያይ ነህ في بيتك በቤትህ ውስጥ ضع في واجهة ዘውትር ስትገባ በምታየው ቦታ ላይ ጻፍ عش ما የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ የፈለግከውን ያህል ብትወድ አንተ ምትለያይ ነህ ብለህ ضع في جوالك በሞባይልህ ላይ في ማስቀመጥ خلفية جوالك በሞባይልህ ስክሪን ላይ كلما ሁሌ فتحت ስልክህን الجوال ስትከፍተው ታየው ዘንድ عش ما شئت የፈለግከውን ያህል ብትኖር አንተ ሟች ነህ የፈለግከውን ያህል ብትወድ አንተ ምትለያይ ነህ